substasie aan. Vir die wat miskien nie heeltemal weet hoe lyk die windplaas en waar hy bestaan uit en wat is die grootte van hom en sovoorts. Dis 'n 84 megawatt plaas. Dan gaan die mense vra maar wat kan 84 megawatt beteken? Dit in ons terme sê ons kan 110.000 huishoudings krag gee op 'n gegee tydperk. Nou dit is ook maar net 'n vergelyking. Dit is nie dat hulle die krag insit in die netwerk en sê dat 110.000 huishoudings gee nou krag gee. Dit is net wat hy sê ekwivalent is vir die krag wat hy voorsien. Die 17 turbine groot, dan het ons 5 van hulle wat 6.2 is. 6.2 is die grootste in Afrika tot dusver. En die eerste wat opgesit is hier. Dis redelik groot. Die toring staan 111 meter hoog, ons doen height. Dis wat hy padkoop is daarbo is. Dis die hoogte van 111 meter. Die segmente van die groot turbines is 5 segmente, die kleiner turbines is 4 segmente, pype wat in mekaar pas. En vir die ouens wat begaan is hier is en sovoort sal weet, of sal as ek vir jou sê, die gat wat hulle daar grou en die konkreet wat hulle insit en die staal wat hulle insit, wat omtrent 75 ton staal wat daar ingaan vir die basis van die toring en so 520 cubes concrete. Dis 'n groot stuk, dis 'n groot stuk fondasie wat daar is. Ok, nou wat doen dit? Ons voer Eskom die krag, obviously 13 km lyn tot 'n wolfsubstasie en dan 89 tot by Grassroots substasie. Dis net die lyne alleen is 'n biljoen rand werk die lyne. So dis baie geld. En ons is nog nie klaar nie. Dis groot. Ons was die 27 Desember laas jaar klaar gemaak het en soos Skalk gesê het, ons het probleme gehad met kontraktering. Kon dit nie maak nie en ons toe die heraanstelling doen. En toe was tussentyd gaan dit nie wanneer die kontrakteur opgehou werk het nie. Gaan alles wat oploop tot op daai punt. So die oploop tot daai punt, ons is nou al klaar weer, wat ons is nou 10de maand na die Desember. En ons gaan eers, wat ons doen is commercial operation date, sal ons eers einde Junie volgende jaar werk. So dis groot verlies vir die bank, groot en vir die ons met ons lendes. So dis 'n groot verlies. Maar wat kan ons maak as daar soveel geld ingesit is in die besigheid, moet jy deurdruk. Maar dit gaan nie net vir deurdruk nie, dit gaan daar's baie mense wat antwoorde gee daar. Hoekom, waarom en so voort. And if there's any English guys that you also speak English, I'm dreaming of Afrikaans, but I speak English as well. John, I know you can speak Afrikaans. Dis die kort en lang van die windplaas. Ons is hard besig om dit klaarmaak. Die hoogste gedeelte, alles is so te sê klaar. Die substasie is klaar. Hulle is besig met finale toetse en sovoorts en dan 'n gebou wat klaargemaak moet word. Die lyn, die eerste 13 km lyn is so te sê klaar, feitelik klaar en dan 42 km tot by Skilpad, dan by Miljowie is ook klaar. En nou is ons besig met die laaste gedeelte van die lyn. Maar tussentyd, so daar altyd probleme is, ons het probleme getel, die kommunikasiestelsel werk met 'n fiber optic lyn wat heel bo op die pale gekoppel is. En toe ons begin toetse doen, kom ons agter as 29 km van hy lyn wat beskadig is. En ek is nou nie 'n speler nie, maar ons sê wat ons wil, of dink wat ons wil, ons dink dit is sabotage, Engels sal sê. Mense wat die job wil uitrek en nog werk en werk. Maar dit werk nie so nie. Ons weet almal, jy kan nie net aanhou geld inpomp en ding wat nie vir jou sin maak, wat donend is. Maar ons het nou gelukkig die goedes gekry, nog nie gekry, ons kry die 7 November om die vervangingskomponent uit Spanje uit, flip en dier. Dit sal nie wees die 5de, 7de November, dan sal ons dit insit. Hopelijk die einde November, wat ons doen grid connection, dan koppel ons aan Eskom se stelsel. En dan begin daar 6 maande van daar af loop, wat ons toetse doen hartelijk, omkraag die stelsel in verliet, totdat almal tevrede is, Eskom tevrede, en daarna begin ons verkoop. Tussentyd is dit maar 'n moeilike ding. Julle ouens sit en bel my in die dag en my hek is oop en sopas. Ons werk met mense, die mense wat saam met ons werk en van ons werk. Dit is so stout kinders, jy kan hulle net nie beheer nie.
kan maar maak wat jy wil. En ons probeer, jy soek wat. Hou die hek toe, hou dit. John Boer, John en ek ken elkaar, ons bel elkaar nie altyd te hoor is, kan ek jy nie vererg nie of iets na hy lei, want hy my nie vererg nie. Ek voel eensaam sommer dat ek nie bel. Maar daar's altyd probleme met so. Maar nietemin, dit is die windplaas, dit is die amper sê toekoms in Suid-Afrika, want ons weet wat Eskom is, hoe gaan het met Eskom. Ongelukkig wil ek nie baie praat, want my vrou werk al baie jare daar, en ek is, as hulle hoor ek praat sterk, dan miskien sit hulle af, dit wil ek nie hê nie, dan moet ek verder werk. Maar ja, van ons kant af, ek weet die paaie word sleg opgebruik, dit is so, en die ouens sit op die huidige kontrakteur self ook, hulle het nou die nuwe skade met die werke wat ons gesaboteer is ekstra baie miljoene, en nou wil sê, wanneer maak die paaie reg, wanneer maak dit reg, ons moet ongelukkig eers intern, al die lyne en paaie, goeders wat onder die beleide is, herstel, berms insit, hekke insit, sodat dit reg is, want dit word nie net deur die plaasboerdery, dit word deur die environmental vereistes is ook deel daarvan. So ons moet hom terugsit beter as wat hy was. En dit is altyd 'n probleem. Maar ons probeer om te doen, ons probeer hardwerk daaraan, ons weet daar's probleme, ons weet daar's nog uitstaande issues en ons hoop om alles te adresseer. Maar nietemin, ons hoop maar dit gaan uitwerk soos ons veronderstel is en hooplik dit gaan uitwerk. Ek weet nie wat julle gevra is, ek het alles gevra. Mevrouw aan Dio? John? Sorry, but I'll ask a question. I know that first time you've been here and Lionel was here before and some other representatives here before. But something that's always come back through this association was the rehabilitation of that eyesore that you see over there. I've been fighting it, and as you see, all my emails have asked about it. I'm not getting a defined answer whatsoever. All I tell Rigby is it looks like, yes, they're looking at it, but what are they going to do to sort it out? Even if it's not now, what are they going to do? There must be a plan somewhere that must tell us how they're going to sort that eyesore out. Look, John, I spoke to them today now at 11 o'clock meeting. I said that's what John's going to ask me in any case. Yeah. One of the questions. The issue is, as they say, we're still the farmers. They must keep farming. We'll build the wind farm. We'll sort it out. And I told you that before. John, the thing is, they say all the rehabilitation works. They will look at on the roads, the berms, the crossings, the water crossings. And so they won't do it whilst the construction is still there and the people are busy. They'll wait for it till the end of it. Even on the downhill, we got that escape route. They want to move that to the center of the road. They're busy deciding what they're going to do. Are they going to do it or not? It has been approved as it is, but for future reference, will they move it to the middle? That goes the same as with the complete environmental setup there. I haven't even an answer to give to you, John, to say to you, this is what they're going to do. Because I don't think in the beginning, when they started off, that they would actually, or they actually thought what the impact would have been once they start doing the dynamite stories and opening up and leveling the roads and getting the roads into place, what the impact would have been at the end of the day. They do environmental impact study, obviously you know about that. And it's given to everyone, but at the end of the day, there are things that take place that were not or could not be taken into consideration in the beginning. So to answer you that, I can't. But you know that they are aware of all your issues and your complaints and your worries, let's put it that way rather, your worries regarding at this stage of the game. I know you said for the Farmers Union, it's one of their queries. I agree with you, but at this stage I can't answer. As soon as I know something, I'll let you guys know. Nog een verdere vraag, Dion?